Ukuthi story songibhala ngempela tshela ukuthi uzongithola wena dala ngikubona mina ngisakalani ngisayisola uthi nayi-2 mara mina nabangaziphuza azulu ngiyabazanda uhola amabhodlela acela itafula songibhala ngempela tshela ukuthi uzongithola wena dala ngikubona mina ngisakalani ngisayisola uthi nayi-2 mara mina nabangaziphuza azulu ngiyabazanda uhola amabhodlela acela itafula songibhala ngempela tshela ukuthi uzongithola wena dala ngikubona mina ngisakalani ngisayisola uthi nayi-2 mara mina nabangaziphuza azulu ngiyabazanda uhola amabhodlela acela itafula songibhala ngempela tshela ukuthi uzongithola wena dala ngikubona mina ngisakalani ngisayisola uthi nayi-2 mara mina nabangaziphuza azulu ngiyabazanda uhola amabhodlela acela itafula Samba ngathi ekitafula kade batini dali kanti senta lokhu monja ngesitu sebenza kakhulu kane kakhulu hamba ngathi kala makhu bathu bintu kala makhu hamba ngathi akitana yami ekitafula dali kanti senta lokhu akitana yami hamba ngathi ekitafula dali kanti senta lokhu ukuthi story songibhala ngempela tshela ukuthi uzongithola wena dala ngikubona mina ngisakalani ngisayisola uthi nayi-2 mara mina nabangaziphuza azulu ngiyabazanda uhola amabhodlela acela itafula uflaco okay ayikhula sikufike ngomotha sifike ngokuhlanya ile 15 bazogcwala kuthi sijabuba ayihlekani mara nzobona ile yompolo ile abakhona ile sesitoko nalabantwana bathini bona bazwile bona bafuna yona batshela khona ikhona yona i-after 6 yasezone 6 yange-16 yabothuli naboThusi base-westi bayaresta base-westi bayaresta base-westi bayaresta ay bayaresta ma ay flaka ikupuma ay kuyenza njani ay mina ngifuna star ay bayaresta ma manje kanti kanturaka ay bayaresta ma bathini bona bazwile bona bafuna yona batshela khona ikhona yona i-after 6 yasezone 6 yange-16 yabothuli naboThusi base-westi bayaresta base-westi bayaresta base-westi bayaresta